Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Welcome. Ladies and gentlemen, welcome to Courtside Talks. Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jedan Courtside Talks, ja sam Stefan i dobrodošli u vikend. Završilo se 20. kolo Euroligi, danas ćemo pričati o njemu. Ali naravno, pre nego što krenemo, ne zaboravite da se subscribe-ate na kanal, ukoliko to niste učinili, još 23 subscribera do giveaway, do famoznih 5000 i obavezno lajkujte ovaj video. Također, u PayPal donacije su u linku ispod videa, tako da ukoliko ste dobre volje, hvala vam od sveg srca. Što se tiče Euroligi, završilo se 20. kolo jučerašnjim utakmicama kojih je bilo 5 na programu i rasporedu, od kojih je nama najbitnija bila pobjeda crveno-belih protiv Grada Svetlosti, odnosno ekipe Pariz basketbola. Ali pre nego što krenemo na tu utakmicu, imamo pre svega i ostala 4 para da prokomentarišemo brzinski, što se kaže. Pre svega Efes koji je na svom terenu dočekao ekipu Asvela koji je došao bez Joffrija Lovernja. Efes koji je promenio svog trenera, odnosno Tomislav Mijatović je postavljen sada za assistant coacha, a glavni trener je postao famozni Luka Banki koji je oteran iz Virtusa posle skoro 2-11. Da Luka Banki nije slučajno oteran, pokazao je i sinoć i opet je poražen i sa novom ekipom 82-76. Dobio Asvel u gostima na krilima Nando De Coloa i Teo Maledona. Pre svega Teo Maledon koji nije nešto mnogo šutirao iz igre, ali je jako puno bio u prodorima te je dosta išao na liniju penala gdje je bio skoro nepogrešiv. A kad smo kod nepogrešivosti, tu je bio i Nando De Colo koji je imao 100% šut iz igre. Sa druge strane, najbolji igrači su bili naravno Shane Larkin, osman je Elijah Bryant, ali nedovoljno dobro da bi se dobila utakmica na domaćem terenu. Asvel je ovom pobedom izjednačio skor sa Partizanom sa 9 pobjeda i 11 poraza i sada je nedobitog 13. mesta, dok je Efes pao na 11. mesto sa 10 i sad je na samo jednu pobjedu od crno-belih. Druga utakmica koja je bila na rasporedu jeste ekipa Žalgirisa koja je dočekala na svom terenu Kraljevski klub, a Kraljevski klub, vrlo prepoznatljiv po svojoj nekraljevskoj igri, uspeo je da demolira Žalgiris, naravno posle uvodne prve četvrtine u kojoj je gubio. Sve ostale četvrtine je Real rešio u svoju korist, najefikasniji bio Džanan Musa što se tiče Kraljevskog kluba, dok je ovamo Silvan Francisco bio svega 3 minuta na parketu pa se povredio, a onda ulogu lidera je preuzeo ko drugi nego Looney Walker četvrti koji se faktički išutiravao u ovoj cijeloj ekipi. Ja mislim da on imao duplo više šuteva od bilo kog drugog igrača, ali hajde da kažemo da osim Looney Walker jedini doprinos je manje više pružio, što se kaže, i Alen Smailagić. Sve ostalo išlo na stranu Kraljevskog kluba koji je posle te uvodne četvrtine zapravo sve ostale četvrtine rešio u svoju korist i sigurno došao do veoma bitne pobjede. To stavlja Real trenutno na 7. poziciju sa 11 pobjeda i 9 poraza posle onog lošeg otvaranja sezone, a Žalgiris je gurnuo dole na 10-10 i 12. pozicija posle onih uvodnih prvih 7 kola gde je Žalgiris bio prvi na tabeli sa 6-1. Neverovatan pad u igri Žalgirisa poteklih nekoliko kola, a također i možda i očekivan povratak Reala u to društvo, izabrano društvo za play-off. Vrlo je nezgodna ekipa Reala, pa čak i kada im ne ide, uvek možete da računate da mogu da iznenade kao što su i ovaj put uradili. Sljedeća utakmica jeste bila Crvena zvezda, ali nju ćemo ostaviti za kraj. Pre toga imamo još dve veoma zanimljive utakmice. Naravno, crveno-beli iz Pireja su dočekali ekipu Bayerna. Da to možda bude zanimljiva utakmica, govorilo nam je samo stanje na tabeli, ali Olympiakos se pobrinuo da se ništa od toga ne desi. Konkretno, najbolja utakmica od početka sezone Saše Vezenkova, nekadašnjeg MVP-a i work and travel igrača iz NBA-a, koji je postigao 45 poena na utakmici protiv Bayerna uz indeks korisnosti od čak 52 i pazite ovo, samo sa 3 driblinga za svih 45 poena.
8 od 10 je šutirao iz igre za 3 poena, 10 od 10 za 2 poena, nepogrešiv je bio i 1 od 1 sa linije penala. Saša Vezenkov je sam demolirao Bayern. Onoliko poena koliko je Saša Vezenkov dao, toliko je manje više i Olympiakos dobio ekipu Bayerna, u kojoj je jedino, hajde da kažem, briljirao, mada tu ništa nije bilo briljantno, Devin Booker, koji je jedini bio i dvocifren. Olympiakos je zadržao i Carsen Edwardsa na indeks korisnosti od -5. Tako da faktički vidite šta je Olympiakos i kako igrao. I to bez jedne od svoje prve dve zvezde Ivana, odnosno Evana Fournijea. Tako da Olympiakos neverovatna igra Olympiakosa. Naravno bilo je tu još dvocifrenih igrača, ali izuzetna utakmica Saša Vezenkova koji, pa eto da kažemo da nije bilo njega možda bi bio egal, ali Saša Vezenkov je sve stavio na svoje mesto i pokazao je zašto Olympiakos i trenutno zauzima prvu poziciju na tabeli sa 14 pobjeda i samo 6 poraza, a od tih 14 pobjeda čak 9 na svom terenu i 1 poraz. Dok je Bayern trenutno na 10. poziciji, iako su bili, ja mislim, 7. ili 6. pre ovog kola, a Bayern sada na 11-9, od toga 8-1 na svom terenu, također jako dobri, ali u gostima samo 3 pobjede i 8 poraza. Posljednja utakmica jeste bio Virtus koji je dočekao Baskoniju i Duško Ivanović koji je ponovo igrao protiv svoje bivše ekipe. Virtus je savladao Baskoniju 76-74 i u jednoj veoma uzbudljivoj utakmici, ukoliko otvorite čak i komentare, vidjet ćete da su pristalice italijanske ekipe iz Bolonje bili vrlo naoštreni protiv sudija, a ko je gledao utakmicu znaći i o čemu pričam. Naime, 76-70 je Virtus vodio ulaskom u posljednji minut meča i kada je sve delovalo da je manje više rešeno, sudije su na neki vrlo diskutabilno čudan način uspjeli da vrate Baskoniju u meč, pre svega nesportskom ličnom greškom Gražulisa, pa onda zatim i poenima koje je postigao Luka Šamanić, pa onda 2 bacanja i onda na kraju nešto što je bilo šutiranje bacanja za izjednačenje Trenta Foresta koji je promašio prvo bacanje, a onda je drugo namerno promašio, međutim pogodio tablu bez obruča, gdje su onda sudije dosudile podbacivanje lopte ispod koša Virtusa. Na kraju je Virtus na tom podbacivanju uspeo Diouf da izbije loptu i lopta je došla do ne znam koga iz Baskonije koji je na svu sreću promašio šut za izjednačenje. Sve u svemu vrlo jedna čudna utakmica, da se ne izražavam drugačije, ali što se kaže, lopta ne laže, zasluženo je Virtus pobedio i Virtus je Baskoniju spustio na 15. poziciju sa 8 pobjeda i 12 poraza. Jednom pobjedom manje od Partizana, što je dobro jer je pomogao Partizanu, a sebe uzdigao samo do 6. pobjede, iako i dalje na toj 16. poziciji zajedno Fenjeraši sa Makabijem i sa Albom. Posljednja utakmica koja se igrala, ekipa Crvene zvezde koja je ugasila grad svetlosti. Crvena zvezda je po drugi put u sezoni pobedila ekipu Pariza. Prvi put u gostima, a sada su pokazali silu i izdemolirali Pariz. Kad kažem izdemolirali, nije tako delovalo na početku, složit ćemo se, početak od 9-0 ekipe Pariza je vrlo brzo doveo do timeouta Janisa Sferopoulosa, koji je jako loše ponovo počeo utakmicu, a Zvezda je počela utakmicu u sastavu Cody Miller, McIntyre, Nemanja Nedović, Nikola Kalinić, Dejan Davidovac i Joel Bolomboy. I delovalo je da je zadatak ključni zaustaviti TJ Shortsa, naravno to je zadatak svake ekipe kada igra protiv Pariza, ali u početku to uopšte nije delovalo izvodljivo. Tačnije, TJ Shorts i Pariz su u tom početku radili šta su hteli. Na kraju je Zvezda malo došla sebi, što se kaže, posle tog timeouta, pa su igrali poen za poen i na kraju je tu prvu četvrtinu Zvezda gubila sa 10 poena razlike. Vrlo jedna nezgodna situacija koju ne želite da se nađete kad igrate protiv ekipe Pariza, ali u drugoj četvrtini, pa onda na kraju sve do kraja utakmice, Zvezda je odigrala dosta čvršću odbranu i dosta bolje čuvala te neke stvari, između ostalog kompletne te pikove koje TJ Shorts igra i te neke poludistance sa kojih je on prepoznatljiv da ume da podeli pas, a ume i da da koš. TJ Shorts nije bio toliko ni raspoložen kao ni njegov bekovski par Nadir Hifi, koji
je šutirao odakle je stigao i to je nešto po čemu je on prepoznatljiv definitivno, ali njih dvojica zajedno iz igre su uzeli 34 šuta i pogodili svega 12. Od toga je TJ Shorts pogodio dve veoma bitne trojke za Pariz, ali TJ Shorts nije osoba koja je prepoznatljiva po šutiranju trojki i ne pretjerano dobrom šutu za 3 poena, tako da se, hajde da kažem, manje očekivalo. Ako TJ Shorts pogodi 2 trojke, to znači da ostatak ekipe baš loše igra. Također Mika Antunen je pogodio 0 od 5 za 3 poena i to je dosta doprinelo i igri Crvene zvezde, koja se pre svega dobro zasnivala na bekovsko-centarskoj saradnji. Kad kažem bekovsko-centarskoj saradnji, hoću da kažem da su i Cody Miller, McIntyre i Isaiah Cannon i Nemanja Nedović imali u proseku 55% šut iz igre za 2 i za 3 poena. Cody Miller McIntyre je poprilično dobro šutirao, a podelio je dosta i asistencija, čak ih je imao 6. Sa druge strane imamo i centarsku liniju Joela Bolomboja i Filipa Petruševa, koji, hajde, Bolomboj nije bio dvocifren, imao je 8 poena, Petrušev 10, ali na skoku su bili i jedan i drugi vrlo aktivni i jako teško su i Kracer i Hayes uspeli da sačuvaju Bolomboja i Filipa Petruševa, odnosno ne kažem nisu. Bolomboj je sakupio 15 skokova, a Filip Petrušev ima nešto manje, da ne kažem nije ni stigao do double-double-a, ali svakako njihov doprinos je bio nemerljiv zato što je bilo jako bitno zagraditi i uhvatiti skokove posle promašenih šuteva ekipe Pariza, a imali su ih, boga mi, promašenih koliko god želite. Luka Mitrović nije igrao u ovoj utakmici, pretpostavljam iz taktičkih zamisli Janasa Sferopoulosa, a John Brown je dobio minute i menjao se sa Dejanom Davidovcem, Nikolom Kalinićem na toj poziciji 3-4, pa su oni dosta kombinovali, međutim prva pomenuta dvojica bez nekih preteranih poena, dok je Dejan Davidovac bio vrlo koristan kako u odbrani, tako i u napadu, dodavao neke jako bitne poene. Odlična igra crveno-belih, koji recimo u drugom poluvremenu, kada su stekli neku prednost, jer su u drugom poluvremenu zadržali ekipu Pariza na svega 30 poena do kraja meča, što je odlično, a Zvezda je igrala jako dobro, odnosno da ne kažem, ne sad nešto preterano dobro, nego vrlo zrelo, što je možda i precizniji pridev za igru Crvene zvezde u ovoj utakmici. Crvena zvezda je statistički, kada pogledamo, dosta bolje bila u Pariza uglavnom u svim kategorijama, osim u kradenim loptama gde su izgubili 2-1 i u izgubljenim loptama koje je Pariz imao svega 5, ali opet Zvezda koja je spustila na 10 prihvatljivih, hajde da kažemo 10 izgubljenih lopti tokom čitavog meča. Bolji su procenti bili za 2 poena, bolji su procenti bili za 3 poena i što je najbitnije, Zvezda je izdominirala u skoku, imala čak 6 skokova više, 43 skoka Crvene zvezde naspram 37 ekipe Pariza i odlična je to uvertira za duplo kolo koje sledi Crvenoj zvezdi. Još jedna veoma bitna statistika koja se pokazala kao veoma korisna, a to je spustiti ekipu Pariza na 10 asistencija, odnosno zabraniti i onemogućiti TJ Shortsu da deli pasove za otvorene situacije, odnosno otvorene šuteve svojih saigrača kada on nije u mogućnosti da šutne. Također Zvezda imala 8 asistencija više, od toga je dosta došlo od Cody Miller McIntyra, a nešto i od Iago dos Santosa, koji nije nešto preterano šutirao na ovoj utakmici, ali je vrlo skoncentrisan bio na defanzivi i može se reći da je TJ Shorts u nekim situacijama pokušavao da izvuče neke faulove koje sudije na kraju nisu ni poverovala da su faulovi. Ja ću se složiti za neki da možda jesu bili, neki možda nisu, ali to sad nije bitno. Što se kaže, kada pobediš ne gledaš sudijske greške jer te ne interesuje, pobedio si i teraš cirkus dalje. Pogledom na tabelu vidimo da je Zvezda sada na 5. poziciji sa čak 4 razlike u odnosu na pobjede i poraze, 12-8 ima ekipa Crvene zvezde i odličan raspored koji je sledi, što se kaže, igraju sve utakmice manje više u Beogradu, da ne kažem 2 kod kuće i 2 u gostima koje su opet u Beogradu. Sa druge strane, Pariz je na 6. poziciji sa 11-8 i utakmicom manje koju je ostalo da odigra protiv ekipe Fenerbahčea, što znači da će se jedna od te dve ekipe pomeriti za poziciju niže, ta poražena ekipa, što se kaže. Svakako Zvezdi sledeća utakmica protiv ekipe baš Fenerbahčea, koju su u gostima pobedili sa 20 razlike i jedna jako bitna nedelja za ekipu crveno-belih kojom već
mogu da rešavaju pitanje play-offa, ali da ne preduhitrimo, da ne prejudiciramo, utakmicu po utakmicu i skoncentrisano treba igrati. Definitivno Zvezda zrelo igra u posljednjih nekoliko kola, ja mislim da su vezali čak 4 pobjede u posljednjih 4 kola, tako da velike pohvale za ekipu crveno-belih koji definitivno sada uz, nadam se, uskoro kompletan roster mogu itekako da doprinesu i čak se nađu na tim vrhunskim pozicijama pred play-off. Jedini peh jeste povreda Majka Dauma koji je imao čak i uspešnu operaciju i bit će out van terena mjesec dana. Tako da u komentarima vas očekujem. Napišite mi šta mislite o ekipi Crvene zvezde, o utakmici koju su odigrali sinoć. Da li očekujete Pariz u play-offu? To mi je jako interesantno, obzirom da su oni sad u krizi od, ja mislim, već 5 izgubljenih utakmica za redom. Da li i koga vidite u tom play-inu, pošto se sada dosta ekipa tu negdje gura na po jednu pobjedu razlike, i koga vidite na Final Fouru, pošto ćemo uskoro krenuti priču i o tome, jer je ostalo 14 kola do kraja. Nadam se da ste uživali u klipu, nadam se da ste uživali u videu, ne zaboravite da se subscribe-ate na kanal ukoliko niste. Jurimo tih 5000, tu smo jako blizu ide giveaway i obavezno lajkujte ovaj video, šta vam teško, kliknite to like dugme i završite priču, a pomognete mnogo. Ja sam Stefan i lep sunčan vikend vam želim, pa se vidimo koliko već sutra sa jednim iznenađenjem. Do tad, budite mi dobri i ćao.